Maya paabak po ke kongan amakiramdam karing radyo at manalbeking ke katamong online streaming. Pagmasosyan tayo ngeni ing banal amisa para king kapigaganakan ng Santa Lucia, Birhen at Martir. Ingke katamong kapag masosyan ning banal a Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Ronnie Dicaw, kura paroko ning parokya ng San Matias, King San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Abe-abe tayong ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Iangat yoring buntugyo at lumahawe kayo, ing pangayat busyo, malahapit na. Iangat yoring buntugyo at lumahawe kayo, uling pangayat busyo, malahapit na. Abi-abi tayong yampang iting banal na misa, king kapiesta ng Santa Lucia, Birhen at Martir, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Yeso Kristo, nung kanino lame sa tamo makisulo, mantabeya kaya kayo. At keka antimurin. Maya payabak po kaya kayo. Maya payabak po amo. At kaya kung pong kakaluguran ng ngeni makira kaya kanito yung banal na misa, no karin ko pa man, mangintulid siya ng may payabot, ing grasya kaya kayo, balang metong may panuanan, may pakayap. Adon tamo yung grasya ng Diyos, man, king balang pinanditing biye, migit lang na king kasakitan at sana hanggang kamatayan, king akwa tamong apasyag, ing kapamintuan, king kaburyanan ng Diyos. Kabang pagsadyan tayong pagmasusyan ng misteryo ng lugod ng Kristo, tanggapan tala rin kasalanan tamo, at ipanigapu tamo king Ginu, ing patawaran ng pon, pasik na nga nakatamo. Aminan ko. King Diyos ang mapamakalulu at kekayo kapatad, ing mi kasala kung bina, king pamisip pamangamano ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king bayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong babayat, ulinita ipanigapuko, kang nuan a Mariyang kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kekayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos aginutamo. King Diyos alubos mayupaya, pakalulwa na katamot, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, king Bie alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pagkaluban mo kayang tetagan ka pamilatan ding panalangin ng Santa Lucia, ngayon pagmasusyan ming pandub na king alananggang ligaya, adon ming makapagiraki kaya sana king kayang tula, potang lumipat na kami king tuto king Bie, itingan aduan mi, king kapamilataning ginuming Yeso Kristong anak mo, ang mabibiyat mag-ari kambe mo at ning banal na Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot king libro ng propeta Sophonias. Makanyan ing sasabyan ning Ginoo. Miyatulan ne ing Jerusalem, ing syudad amit mong dewakan, ing rebelding syudad, amanalipusta karing mismong memalen na. Eya may kiramdam king Ginoo, ni eya pepay lalam king disiplina na, e na binili ing kapanaligan na king Ginoo, ni eya pepasaup kayo. Ibayo ko la kanita ring tao rading bansa, at deti bukod lang ka na kumanalangin, at karing aliwang Diyos, ako ing karelang pamintuan, agyang king marayong sudan, ding misalbag at taong kakong pinili, datang lang magdalang ayin para kako. King panaw na ito, o balen ko, na kailangan ing pikarine yu, ing pamagrebelde yu kanako. Iloko ke ing ninumang magmatas at mapaglalo at kapilanman
ako pasibayong magrebelding laban kako, king banal kong talimundok. Lakuan ko lakarin ding mapagkumbaba at mamong tao, alumapit ka nako, ban manyaw sao. Ding mitagan ng memalan ning Israel, enala dapat na numang marawak, kenu paman ni enala magsalitang kalaraman o magdinlang. Mipaalala at mipanatag akabilian. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing taong maliligalig, minaw siya king Ginoo at ya, pekiramdaman ni. Ing taong maliligalig, minaus siya King Ginoo, at ya pekiramdamane. Pasalamatan kay ing Ginoo kapilan man, labi ko elatok ng pupuri kaya, ing Ginoo yung pagmaragul ko, makiramdam kayo at tumula, iko yung mayalipusta. Ing taong maliligalig, minaus siya King Ginoo, at ya pekiramdamane. Lumawi kayo kaya at tumula kayo at kayo mipakarine. Ing taong maliligalig king Ginoo, minaw siya, at ya pekiramdaman ni, king sablang dusa na kinabos ni. Ing taong maliligalig, minaus siya King Ginoo, at ya pekiramdamane. Dapat malulam yang lupa ng karing taong darapat pamikasala at kaya lang lipulan ban makalingwan lo. Ning mamaus laring taong matulit, pakiramdaman nila ng Ginoo at kakabos king sablararong problema. Ing taong maliligalig, minaus siya King Ginoo, at ya pekiramdamane. Malapit siyang Ginoo karetang miminalub at kaya lang sasagipan detang milalako kapanayan. Iligtas na laning Ginoo ring talasuyo na alang dugpang parusa karetang magsantong keyo. Ing taong maliligalig, minaus siya King Ginoo, at ya pekiramdamane. Parangalan tayo ing mayop a balita. Ing Ginoo mantabi ya kaya kayo. At keka antimurin, Pamamasa iba't king maya pabalita agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. King panahon ay ito, Yesus nga nakaring pamuntok saserdote, ang ponding makatwaning balen. Nano namang pamalakyo kanini. Ating metong atawong ating adwang anak alalaki, lepitane ing pangane at ngana. Anak ko, munda ka king tamnanan ubas at magobra ka ka rin. Ganang may kibat ning anak. Eko po bisa, dapat kaibat, minaliwaya isip at mintaya king tamnanan ubas. Kaibat na nito, mintaying tataking kadwa at makanyan mo naman ning inutos na kaya. Opo, munta ko, nga nang may kibat. Dapat eya minta. Nino karing adwa, ing tinupad king kaburyaning tata. Itang pangani, ngarang may kibat kaya. Sasabihin ko ngeni kaya kayo, nga nang Jesus karela, munala pang lungob king kayaryaning Diyos, kesa kaya kayo ring talapan nilbis, ang ponding marawak ababay. Uling di natang iwan kaya kayo, at tirune kaya kayo, ing dalanan ing kabanalan, at eko, meniwala kaya. Dapat, meniwala la ring talapan nilbis, ang ponding marawak ababay. Agyang inyang ikit yun na iti, eko pamurin migbayo lub, at meniwala kaya. Ing mayop abalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo.
Ketang milabas ang Domingo, pigmasusyan king kanakong pilak o yung silver sacerdotal anniversary ning kanakong pangapari. Maragul kong ipagpasalamat at may paintagon. Mitod diyang katlong Domingo ning Adbiento ayaw santamong Domingo ning Tula, Gaudete Sunday. Anong nuikit kong masala, kidub na ning adong 25 banwa, king kanakong gianting pari. Mamiyang pamikatago ng Diyos ban, magikong matula, o king metong abanda, king makapamiyang tula, karing aliwa. At genakan kay itang article ko king ing Maya Pabalita o IMB, ing official publication ning Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, December issue, itang one-page article ko patungkol yaking kanakong silver sacerdotal anniversary. Anya pining meging pamagat na nining one-page kwento, pilak. At ing pilak, dininan kang kabaldugan ang timong pamanyo yung iba't king lugod, apasyag, ulining kapamintuan. At makanyang kong simbitla, kaniting kwento, ning miyayaliwang pastoral assignments ko, manibat anyang miordinan kong diakono, at sinuyo, anting Paris Deacon, manibat kaibat na ning ordinasyong June 28, 1997, July hanggang December, bayo ko miordin ng December 11, 1997, meging Paris Deacon, King Good Shepherd Parish, karin King Bulawon Resettlement, City of San Fernando. At ang timurin, kaibat na ning ordinasyon ng ting pari, ikamitang batch na kaibat may ordin ng pari, may bakasyon kami pansamantala. Kasi ala kaming available pastoral assignment tapuntalan. Maging chaplain kami kasi karing eskwela. So bala mo penayan itang school year, itang pamagdubling school year. So itang mapilang bulan, bala mo may bakante, may bakasyon. At gaganakan king dati kong parish priest, ang miyang Biemon Senior Francisco, yamong Pax Lansang, yakanita yung parish priest ka rin king Pisambang Maragul, Holy Rosary Parish, Angeles City. At anyang akit na ako, oron nga nanong gagawan mo kanyan. Ala po, makabakasyon kami, laki pa pong assignment. Kabisa nga naman taka king parokya, king Holy Rosary Parish, karin nakasumao. Tengwanan kaya pong Pax. At karimig datong March hanggang May. Kasi by June, linipat na ako king University of the Assumption nung nukanin ko maging chaplain. And for more than 3 years, sinuyo ang ting chaplain ng UA. 98 hanggang 2001. 2001 hanggang 2005, may gitatlong banwa, maging parish priest ng Senyor Salvador Parish. Karing king Salapon, Candaba, nung nukanin ko naman megumpisa, formal megumpisa, king healing ministry. Kay Batnanita, mila ko king parokya, huling maging full-time youth director ko, pero that time yapong siya to in-attach ng healing ministry. Kasi adon ko kaya, nung pwede mo, i-assign ako king full-time healing ministry. Pero sabi na rin, kaya na kailangan na namang healing, at may yapa ng dinistiro na ako king youth ministry, pero in-attach ng healing ministry. Anyang 2005 hanggang 2009, maging youth director, pero 2007, may balik ko Assumption at maging director ng Campus Ministry Office, kambiyan ng Bishop Bobet kanita, yung Bishop Bobet Maliaria kanitang UA President. At 2009, maging rector ng Ascension of Our Lady of Lourdes, kalinking Kabetikan Bacolor. Ito itang panahon na may biyayang pasibayong ausandang autonomous status ng santuario ng Apong Lourdes. Buriyan sabihan, may lakone o may kawani niya king pamanibala ng Parish Priest ng San Guillermo Parish, kaling Bacolor. At misunduin kasi one king Christ the Divine Healer Parish, Magalang, Santa Rosario Settlement Magalang, 2013 hanggang 2019. Significant yung parokya para kanako kasing ikit ko, bala mo, pasundo ng apong yun yung kasiwan karing masakit. Na anyang kutnan kaya ining paring makatutok ka na ko ban mamalita nung karing kumilipat, yamong Josel Henson, kitnang kaya, iteng sangkano, ba't daralayo ko king Christ the Divine Healer Parish, uling ing patron, Kristong Talapakayap,
Alianay, may naman inisipitan. Pero ako po yung datang ka na ako makanita. Isundo pa yung kasiwan ka rin masakit. At tanyang lumipat ko ka rin king San Matias Parish at 2019, gaganakan ko, yung patrong lipatan ko kayong parokya, San Matias. Metong iya ka rin tapat ng alagad ng Ginoo at may dinang pamigatagon, may nyunduking misyong gilutan ng Judas Iscariote. Uling pigtak sila ng Ginoo at kay bat migpakamateya. Isundo pa yung kasiwan. Lalo ning kasiwan ka rin masakit, uling ketang Aldo, lumipat ko May 25, birthday dari San Padre Pio ng Peltiachina at San Camillus de Ledis na ating kasiwan ka rin masakit. Makanyang kong linawe na medyang kong pamikatagon sino yung uling na ning kapamintuan. Kapamintuan, may emo keng kaburyanan ng kaya katang arsobispo, nung kapamintuan, migit lalo na king kaburyanan ng Diyos. Nya makanyang keng linawe, ing ulaganan ng kapamintuan, king kanakong pigmaso siyang pilak. Nga kupen, pilak, buli ng sabihin pa man yung iba't king lugod, apasyag uli ng kapamintuan. At kitang Domingo, metong karing kanakong susuyo king parokya, si Sister Jane Manaloto, metong niyang karing lekkom. At tinext na ako kay bat ng big serve commentator kitang 6 o'clock mass. Nga na sinabi ka na ako, happy pilak sacerdotal anniversary po among, masikan niya po impact ka na ako ing mensaheng ikwa ko, king kaya kayong homily, na yung kapamintuan mamiatula. Dakal pong salamat. Mekad potang mamintu yung anak king pengari, makapamiyang tula ing anak king pengari. O itamon ting anak ng Diyos, potang paminton tayong kayong kaburian, makapamiyatamong tula. Anya, nung lawen tayo ning kwentong ginamit na ning Ginoo, at binye ka ring pamuntok sa sacerdote ang ponding makatwaning balen, kit nang hanalan ng naning pamalak tungkol kaniting kwento. Nating metong atatat at inyang adwang anak, kabudlepitan ning tatang ing pangane, anak ko, munta ka king tamnanan ubas at magobra ka rin. Mekad melong kutsing tata, anyang sabyanan ning kayang pangane anak, eko po bisa. Pero iting pangane anak, agpangkening kwento, minaliwaya isip, at mintaya king tamnanan ubas. At anyang lapitan ning tatay ning kadwang anak, makanyan mo naman ning pepayabot na. Imuntaya king tamnanan ubas bayang magobra. At ning pakibat tabi niya na ning kadwang anak, opo, munta ko. Mekad matulay ning tatang uling, may bisaya ning kadwang anak, kumpara kitang minuna, kayang pangane, na sinabing eko po bisa. Pero hining kadwa, sinabi namang king tatang opo munta ko, pero eneman minto. Nyanyangkot na nga no ning Ginoo, ding pamuntok sacerdote ang ponding makatwa ning balen, nino karing adwa ing tinupad king kaburyaning tatang. Itang pangani, ngarang may kibat. At ing pangani anak as sinabing ebisa, pero minaliwaya isip, kay bat may mintuya, yung simbolong ginamit na ning Ginoo para karing talapanyilbis, ang ponding marawak ababay. Anong waman, makasalanan lang, pero nung magbayo isip, magbayo pamibiyebye, at king metong abanda, mamintuking kaburyaning Diyos, makanyang mekad, sinabi ning Ginoo, ing munala pang lungob, king kayaryaning Diyos, deting talapanyilbis ang ponding marawak ababay. Mititimid king ebanghelyo, ing ulagana ning kapamintuan. At king makananong paralan o kasangkanan, apapasyag taming kapamintuan. Ya pininitang potang ing dapat, yang kaya katamong gagawan. Mekad o yan ing sangkan ing pangani anak sinabing eko po bisa, anyang sabyanan ning tata, munta ka king tamnan ubas at magobra ka rin. Mekad ikit na, aisip na ning pangani anak, nung nano itang dapat, asukat ng gawan. Kingbihan ng Santa Lucia, karagulabage, balo na nung nano yung dapat, at yung sukat ng, at asukat ng gawan. Kaburihan ng idawuning kayang puri, ing kayang kalinisan, ing kayang pangabirhen para king Ginoo. Anong maman kitang panahon na ating mignasa kaya, dapat may natiliya
Kening kapag nasa ng Santa Lucia, nagawa na nung naning dapat, at ito'y ang sukat ng gawan. Miras man ketang panahon, agpangking kwento, na kailangan na nung ilakore ni matang maging sangkan o ba't ating tawong magnasa kaya. May kaditi metong yamong tanda, nung makananong pisyag ng Santa Lucia kayang kapamintuan, uling itang dapat, yang kayang gewa. At iting masanting ng paganakakya katamo, kanitingal doning kayang kapiestan, na sanang gaking oras yung kasakitan at ang ganaking kamatayan, itang dapat yang sukat tamong gawan. Banita mo man, akwa tamong apasyag, ing kapamintuan. Pasibayo kayong gaganakan inimetong kwento, uling ketang nilabasang parokya, karin king Santa Lucia Resettlement. Anong waman ing Santa Lucia Resettlement, king kasalukuyan ng Estado, majority king resettlement and Santa Lucia. Itang phase 1 yang Santa Lucia. Pero itang phase 2, phase 3, pati na itang San Isidro Resettlement, pati na ning San Isidro Barrio, ang maging sakop ng parokya. Majority ng parokya at yung king San Isidro. Pero, ing resettlement, may pamalaguya, king Santa Lucia. At itang barrio, siyempre, Santa Lucia, balang 13 Disyembre magfiesta, ginakan ko ng Misan Ayaldo nating minibatan Tarlac. At panahon na pang apong pitsit yun, akaklasikot, kasabing mi ordinan, December 11, 1997, at ako tsuko kanita sa Lapungan. Atin lang kwentong mi paldan la kinayap la, king pamagdibusyon kang Santa Lucia. At kitang Misan Aldong ating may balik niya ka rin, ining matwa, uling ining apo, anak, masakit siya, ating niyang problema kayang mata, karas na king kilub ning pisamban, ating niyang apikot nangan, nung ninitang larawan na makabidi kitang side altar. At iti larawan ng Santa Lucia, may bigla kupin, anyang makibat siya kanuining, may pikot nangan, mag-serve pa king pisamban, o ba't yung pekibat na po kilala, po balo. At kay ba't yung meging karanasana, o ba't kabud niya mo may ngalbag mata. Bigpa doktor, pero kinayap. Nung nano na inkeskas na kening kayang mata, pamurin mi paldan, nano man ininom na, pamurin mi paldan. Dapat kitang Misan Ayaldo, may kapag-visit siya king Santa Clara Chapel, king Mundan. Dapat kitang Misan